St. John's. Omunyamahurire waitu owakera kitebe kya polisi eyakabare aho ebigezo birukukira yashanga abakuru b'amashomero bahikireho nkashaha ibiri z'akasheshe kandi bategereze ngu bahebwe ebigezo babitware omu mashomero gabo. Omu district zona ishatu ebizamu omu mashomero agarukusingayo byatandikaje ahabwokuba embeera y'obwire yabonera kandi n'ebyokozesa omu mashomero byaba birimo okurugerera ahari bakuru b'amashomero. Abana bone batandika bakora ibizamu byabo tiyo wabura so tiyo cyamanye cyabo batandika ibizamu n'ubusinzi ebikwato entebe ziriho byo kustamira biriho ebindi harimo bicaburabura mu bice nka tukugizeho kugironda kugira ngo abana bakora ku bizamu n'amazima turashasha baratuca mutima konka tukagira kusasibwa abana tibine rubanja abana benga tibine rubanja nibo bo kubisa hihanganye nsakare so ityo twayihayo twayeshasha twajya katubatebekanise okucera munonga turahereza ruhanga orukurira ebigezo aha siteshoni ekyatana munana habwe kitongore kya Uganda National Examination Board UNEBO abwa district ya Kabare kandi or headmaster w'ishomero rya Bubare Secondary School Amosi ahimbisibwe yagira ngo ebigezo batandika kubihereza abakuru b'amashomero harisha ibiri n'ekicweka ezakasheshe barukutandika n'amashomero agahare shaha ibiri no twayigura container nanga ekito kitorabikamo bizamu kine high security abarikirwa n'abantu ka batanu ba bataroti no ora kukwataho then twatandika shayibiri ku ibintu kutebekanisa ibizamu then shayibiri neceka no twaha ba head teachers twatwara azanitandika n'abamashomero gahari Kazanyamweru St. John's Buranga yagira ngo ahashaha yo kuherezayo ebigezo baba batakatungire buremezi bwona ohireho kushanga eshaha zo kutandikiraho zarenga mu kace omu mashomero agahare yagira ngo abarukujunanwa kukuma ebigezo bahikakare omu mashomero kandi batendekirweje okurebeka ngo utabamu okukopa kwebigezo rijo omuri Kabare nitumanywa abuja ngo turagendera abitushomere kandi tukurese mitwe yitu mwena hati no gumwaka gwa 2025 twina amasiko kandi abantu tiro mu field kumanya ngo nabwe bizamu muzakogwa n'ubweje n'isiriza. Omugambirizi wa polisi ahabwe cyange cya Kigezi Afande Elimate yagira ngo ebyo kwirinda babitaho okurebeka ngo utabaho okuhenda engenderwaho ezokorera hebigezo omwihanga. Mate yashaba abakwasirweho bona n'abakuru b'amashomero okutageza okwejumbera omukope bigezo. Ekikuru ekitwa abashaba no kugira ngo itwe security covered area ground area high alert chongani tubashaba ngo hataba haya teka gukora ikintu cyona abo kuba cyo kubanza ni kisizina ry'ishomero kandi nabumwe kisizina ry'cyanga. Omugandi nkago RDC omurintunga mu Maria Kaigaga yahiga abakuru b'amashomero obutazibira abana kushitamira ebigezo na mnonga abo abataka mazireyo ebishare by'ishomero ni shaba abashomesa na head teachers mutakazibira abana bona okukora exam ahabwo kuba omwana ko mwikirize akore exams at least kwaza kwakira results yayongera yasima abashomesa okutejumbera omukesharingo ekiwereire abeji kuhika ahabyakamaririzo kabo kandi bashomere kurungi. Twenda kwebaza abashomesa bona. I want to congratulate you ngwimwe tumubira abo abagizire mutumukuza kuza omuklasi kushomesa abana kubateka so mwebare munonga kugira ngo muhamere omuklasi mwashomesa ejeshaha abana bariyo baza kutandika ebe mu bashomesa bamwe ahari bakuru b'amashomero nabo bashoborora ngo batebekanisize kurungi bona beji babo obwo borekerire kusingurira ahiguru ebizamu ebi oyireho ekinte cyabire cya industrial action bitahanda abana twaba training baje amashomero mingi na subjects nyingi syllabus twagiheza nimpamya yangu nabana ndija gukora cyana batekanyiseje kandi tine teka mu cyabasa kubaho mu district yitweje kubasa bwede za mutumana mnonga
ahaba turukuraninga exams abwo buhango bwantungamo ebizame ebi byabaganisibwamu omyanya etarukushana kuba niho babigabira obwo bukumi bwebembeirwe abarinzi ku rwo mu UNEBO hamwe na ofisi ya RDC yo muri ntungamo. Twine niyo sente yo kubanza yo municipality endijo second one Rwashamire eyakashatu Rwamabondo eyakane Rubare eyakatanu Kayonza eyamukage Ruhama eyamushanju Erinyakiye okweyona assistant RDCs bariyo nimuza kubashangayo then twena tukore umurimo gwitu. Eryanyakazoba abana b'ekibina kya kana batandika ebizamu byabo bari kutandika n'ekizamu kya geography okwetorora ihanga lyona. Gasha kwa Jime Emmanuel hamwe na Samuel Ahumuza ahabwa Tayari West.